Equivalent amount is rupees 38.6 crore. Roman number A2. Out of the 5901 affected farmers reported by the Deputy Commissioners, and 3483 affected farmers have been recommended to the Home Department for a total compensation of the rupees 18.37 crores in first phase. Fund had been sanctioned by the Home Department on 21st/02/2024 for the payment to the 3483 affected farmers. Remaining 2399 numbers of the affected farmers, excluding 19 which were rejected due to duplication, is currently under verification by the Deputy Commissioners at the district level for recommendation as second phase. Thank you, sir. Sir, supplementary amani kada thamjage sir. Ongoing violence may sidagi mari lainana farming sector da amasung farming and its allied heter farmers singi agriculture amasung farming sector da sok pasi oina ai sir masida pukatchabani madubu department si mayam samjannarabani na agriculture da oina focus tawrage haina sir assembly na sumaina thambire maduda area of estimated loss is 5227 hectares si so en haina sir thambiri dubu sir masida stakeholders in haitare farmers union laibiriba lau singu basing da field chatlaga yengsinbiriba stakeholders in the yengba matamda almost 9700 that also late July gi matung si su yaudribne aduna masida sokpasi estimated paddy field kata da moina hapet hot pada 211 crore gumba hena sok a habagi masi estimation ma thami adubu government na hujik ki 36 crore sanction tawre aduga 18 crore ma fan thadok na ba haiduna masima honabiri hai masigi 18 crore si karamba kanda thadok kadawno people have been suffering more than 10 months now masi karamba kanda thadok pikadawno lomi sing na yam harau gadabusi exact matam mama date am haibiragadi yam ne harau bigani aduga ani suba supplementary da walhori basina karamba kanda thadok pikadawno adu hujiki hairiba estimated loss se masi 10,000 around oigane haibasi amuk resurvey re-evaluate tawibagi government gi kari pandam laibibage haibdum tang thambinaba thamjari. Honorable member ki concern do summe khoi gisu sarkar haibadi leader of house ki makhada khoi yam toina aikoina leriba balance in mar morkan effect tawrisi economically khoda hena torokpa yai haiduna khoi gi leriba khoi agriculture fields da horticulture gi woro punamak singja khoi emphasis focus pira kan at least khoi gi cha daba ya daba pot to the availability to fangan je habagi makhada khoi yam kan hona jarga even honorable leader of house na home in charge na ju thambi khre house da madudi karino ha kan all around the leriba peripheral the leriba tari mufam jings da ikona law and orders na changba ya da mufam jings da ikona even sports sing ikoi da gi oiro amaga da gi oiro leriba da kale sinar ka bu gi badu kayam yauna ikoi gi sarkar sina important noina focus tawge ha bisi sina dum ta e ha bisi ma ya house thamja hoge du lon na honorable member no ji high bi badu ikoi tasengna masi ikoi gi commissioner su lengjan biri akoi leriba post yam sincerely akoi yam na matam ji sangna akoi na pi khrabani 3-4 times akoi sida aina hanjan pi haidani because the farmer ni farmers in ma takta na tabida owner na tabida akoi tenant haibum si leibani na masigi moi gi marakta akoi gi complication na draga kai go pot leibai yai haidani hanjan pi rabani adu hujiksu koi sai haibi gi do more than 10,000 hectares oibai yai haiba honorable member na expected tawiriba akoi leiba pot to su akoi dum bhangan biu karino dum akoi examine tawjage ado akoi na hujik tawri siti akoi hekta akoi gi departmentally paktok tok samana taba akoi gi si cat si dek haidana agency amada phajana mapung phana yengjalan bani adu akoi masjid da yam requirement si yam line akoi na kana piba aadhar card ama phone number ama bank account adu ga geotag photo otherwise geotag photo si leitragana akoi gi leiriba law and order na changba yadi harkana akoi sei da drone photo orga su akoi na launa na ba sarkar gi kano dagi kano si akoi na dum arrangement tawga tawkiba ngaktane na ai thamjage adu hoji hairiba akoi gi ngasai hangbi gi bodo 18.37 gi paisa si akoi hujik paisa kara
अखोई होम डिपार्टमेंट nga sai gimni sanction tawkhre aduga DC singsta akoina afam kharada akoi piba hawkhre aduga magi account da thu namak akoi gi within this March gi manung sida dum loi changa ga loi grani ana aduga akoi lem hawriba 2399 ji kari gino haiba matam da akoi gi ngasai duplicate akoina aina panjagi budo answer da aham gi da 19 numbers of the farmer effective farmer si akoi gi duplication leramba da gi leramba aduga marakta makhoi gi na thagaliba che sangsa akoi gi leriba अखोगी डेप्यूटी कमिश्नर के थागल जो स्टेट लेवल स्क्रीनिंग तब मतलब डाउटफुल खितंग ओइबना रीवेरिफिकेशन के अंतर्गत तौर है डेप्यूटी कमिश्नर से थादग्रे है मैक्सिमम फार्मर हजिक फंगनी पोसी पोटना चुमे है थून विदिन मार्च पीब याबगी बाय एंड ऑफ द 31st पीब याबगी कनो लेगनी है हाउस थमजगे बिकॉज मरमदी फंड से रेडीली अवेलेबल ओइबनिना हाइबंगमजबनी लोन लोन ngasagi makha taba laigedra habdu yes chumme akhoi gi leiri report assembly da koi thabak tobo male engrang lobi da nan phaming da su ai su lau ujabane ai thajan bu nang hodre aduna yagadra haidana adubu application amdi tharo masi aina di heta open da haibangam de honorable chief minister ga akhoi leiri ba cabinet ta kari collection kari jing mayam gi oina lakadaba port in state ki oibani na khanara kanda tauge habani nang ngasagi nang hodaba kholog ba leiri ba puna maksing su akhoi kari legede ge do our leader of house ka yengjalaga adum fauna siena ai adumana member thamjige thank you very much honorable speaker point amakatang ngasagi walhori basing sina karamba kanda tobigedage aina example mam pijarabada honorable senior member koi uncle Ranjit ki jaga si yam hena sokpani mahak masa yauraga law pari amuk hena wari libibada tractor nipu ya kai sinaraga law pari cham amuk si khoidoga farmer myam yauraga bo honabagi kaino tobiri government na su security thajandana kaino tobi yaba mafam da tobiri na ngasai honorable CM na su thambikhri sir masida akhoi ngasai gi lairiba hena soaba constituency singda samna haibda sugunu samna haibda aina ngasai example am pibikriba sigumba mayam singsigi honorable members singda tana biragadi amuk hena masi productive oigadra amuk hena in depth thijanba yagadra haina khanjai aduna honorable minister na masigi kari lebibage haibnum tanga sir thambiraga aina masigi maramda ngasai haijagibduni loan lawsangraga loan singmangamdaba akoigi horticulture gi sericulture gi adagi akoigi kaino tawba farm tawraga yen nganu ok san loiba mayam mangiba mayam sigi se ai calling attention nama sir thanga chamni tarik mari da sir na sungsoi soidana masida matam khra hena pibigani haina masi thamjari aduga ngasai gi haigiba point umtanga honorable minister na thambiba yagadra umtang thamjari thank you khoi ngasai gi akoina doubtful ayabdu in fact akhoi gi leiriba 2399 affected farmers in chi karigi maramda ko verification gi thadari no haima tamda akhoi farmer amana kamalli unari se koi sangam ama uba sangam ani uba adu unaba matam se dai khoi gi more than 3/4 pari in average de ta pungthala thagalak koi por ama chingnaba ma doubtful koiba aduna adu oibadagi akhoi masi chumbarana verification thadabani mokoi lale nadraga lale haidana reject tawre haijabana chade adu hujikta honorable member Shri K Ranjit ki oiro amagi oiro akhoi ngai ai hajikri matam piba ya pikre adu bo akhoi na hujikki leiri posi fund available de akhoi de lei hujik leiri post 18.91 खत्तगी अखोइना सैंक्शन तौबनी लेरि पोस्टिंग अहमगी ओइना करिगिनो मदु क्लियर ओइरबा हारिबा मीसिंग सिदा पैसा दो पीबा यारे हाइदन डीसी की खुटांग द पीरा अनि हाइजबने कोइ ngसागी लेमहौरिबा पोस्टिंग दो कोइ तौररोय हाइबन ते रिवेरिफिकेशन सि तौबो मतम द विदिन अखोइ मार्च द पीनबगी तौजगनी न हाइजबने अदु इन केस अतोप लेहौबदु दे ai ngasai pangrabran de khalli अखोइगी लेरिबा अदुम लेहौरिबा क्राइदा तौबनो लेहौबनो ai assembly house की सु अमा कोइ employee अमा खकनाइ गोदसु request or put lay had an English some love having them. See the people carry leg the gap to Sarkarna. I tended to Haibangam Dabanina. Adam Yagani because one of the fundo available Oibanina. I couldn't peep the Kaiba late and I the mind comes again. Thank you very much. Matanga start question number 204. Hangwigadaba Honorable Member Shri T.H. Lokeshwar Singh, Pahom Bibigadaba Honorable Minister Revenue. Start question number 204. Good morning, Honorable Speaker, sir. Start question number 204 is ka the answer da mai sa khebagi report laite maram maduna nauna muk samgat pagi maram laite sai supplement jage
Masi koigi hauji answer pibi maina chaki bi report leite maramadana naun amuk sengbagi maram leite haibisida aina supplementary amni da thamjage se example akoigi khundragam ki ndai manang dole je khungang mari ahum amde prat tumna chakra bai tare aduga hauji bauda assessment report lawbam daba ikau sadu inkuman aduga dolai thimete khara aduga tai ani medi lawre hariba mafam masida masigi mai tumloi chakramina hojikse akoi hojida question nanggi matamda akoigi lau singo nahauda ba khoda paisa thagana basu magi pata pibi da ba adegi for example ngasagi kare hatarne ini document phang da ba hatarne adaida akoigi se akoi inmate sing lei riba akoigi sajiwada lei ba akoigi committee me lei harukan apex committee of akoigi victim families aina koi khungang mari samba aduna yungmanda harakpi matungna SR yaragadi house to pukhat piraga koigi document me am loi chaki bese mase koigi job party sembire adegi pan card adegi kanoda koi aadhar card bu sembire to udabu marun land record to bese masi yamna danger or yaragadi house to puthok piu haidana ina si puthok jarakpani adu yaragadi sida leite habisida ngasagi yum loi tumna sakrab jaga du da ngasai gi panamda amaba kalhaudrabneba harba ikau haiba sadun ko manajidi adu yaragadi harba koi sikaktanati all manipur gi oiba kanugi oro chusanbu gi oro more gi oro sum khabardam yauri dunia aduga issue tauge taude ko lei leite taunari dunia aduna masise yum mai tumna sakarba khungang jingjigi village jingjigi masir leni coaching je koigi patadar singda phangan biba yaroidra aduga maraksida asagi masana payment ni thijaraba aduga khoigi sum kushala ko chai humra ma pusoju computerized tau yadaba adu mayam do ari bari ko to puro puro je kanna haraba kanigi lawung sangde haitare siju kanu exemption to biraga moi record leiba mayam to bire haraga assessment to biraga masi tungju original pata computerized pata do pito piba yabra yaraga din nang to bi hoina ina house ta anabal speaker to anabal leader to ngi Speaker sir, question je kitang on badona ununa ruba haita land record haitu da koi government da labor land record tu ina chakhibra aina adom da salu government da labor land record chakti hebne aina khumba adu hoje honorable member na hairi ba du chakhiba sing du koi loina no piri more gi ga du loina no ba syam ko maram record tu intact ekoi da government gi da labor na because hujiki highway ro kun ahum du gido pikat piro maming matha moina to busing do to rukanda koigi settlement gi da to rukanda no moni ni phamina bra dum loina yani aduna hujiki mai chak busing du gi maming matha pata leiram sing du gi application amtang hana thabigra badi yam phara yang hanjar ke thabiram da leiraga de ngon ma du gi se document amtang yon biraga khodak ta dum nonini se lo yani mai thamjagi asa hujiki ngasai exemption hoi yam summi masi je koigi computerized sang bai ji anuba kanoni scheme ni hana di computerized am sang neramde ado computer sang basi yai ga yadi kai to gana hana gi ari ba kaya sang duran le ado one time khoi gi log adalat phamma ga to bugi type da mai to kan madu subside down bai yen jagi mathangda sir question number 205 hangbigadaba honorable member Shri K Ranjit Singh pakhom bibigadaba honorable chief minister. Good morning, sir. Sir, I question si maka hangjararo maramdi suspension of operation gi matang da khangna ba haidana star question submit to gebne du ngarang house da abrogation to rabnina ai swaida lecture ge ai question star question 210 da oren matam kitang hena pibiu sa mathangda star question number 206 hangbigadaba honorable member Shri K Mega Chandra Singh pakhom bibigadaba honorable minister tribal affairs and hills. Sir, star question number 206. Speaker sir, sir question number 206 is the term of the last constituted autonomous district council Manipur expired on 30th
11/2020. B. The main reason for delay in holding ADC election is due to the incompletion of delimitation exercise for 10 ADCs. The number of ADCs was increased from 6 to 10 ADC by 6th Amendment Act 2022. See the delimitation exercise for 10 ADC is under process, and on completion of the delimitation exercise, the schedule for holding the ADC election may be notified in consultation with the State Election Commission after obtaining due approval of the competent authority. These are front grant to ADC is recommended and reviewed by the State Finance Commission. At present, the 4th State Finance Commission's recommendation is in force from 1/4/23. The share of ADC is 42.22% of the state-owned tax revenue, and it is distributed among the 6 ADC on the basis of population 75%, area 5%, and forest cover 20% as recommended by the State Finance Commission. Thank you, sir. Sir, supplementary khara thamjege sir. Sir, 2020 the loigraga chahi ahum henjalaba phawbasida election tawdabase sir. Bharat ki ekoi samvidhan si violate tawbani. Masi is clearly mother of democracy ni sir. Adu masi delimitation ki exercise se masi chahi ahum changi masi matam kharasu amuk fix taw ngamdri haibasi state ki tribal didi gi minister leitabagira natraga state ki government gi agency sing je shon bagira masima masi adagi number 1 supplementary da ani subda sir delimitation si karam kanda loidoino masi sum loidri loide handak tasu khabar da sir singi sinau sing mayamna ADC election tawdiana different districts sing degi hierarchy of press conference tarokhi su lei demand tawi masiga loidana state finance commission ji huji kanane use tawri yam karba paisa mayam ji hauji moi function tawtre karamba state ki MLA sing scenery bra or natraga officer sing scenery bra kanana scenery State Finance Commission ji lai bra last question da huji ki State Finance Commission ji lai bra kanana scenery si khara thambiyo sir. Speaker sir, huji ki democracy murder tawba du tawba hoi honorable member na khanbi ramune du in process lai bu ko stuck tawraga tawroi hana lai bana in process election du tawnana bagi damakta taruk lai rambadagi tara surukpadagi madugi darkar lai ba delimitation khun karamba yauni yauroi adu tawroi. It is purely taking under the Hill Areas Committee. Higher by process to give matam sangbani. Koi si khara district anuba yalakpa adugi akhoi yawning de cover to no haiman sing adugumba khara grievances khara leibadagi matam noba ni hai nei ngonda adugi lei adu ayam baloi shalai hai hek loi shalapga athuba matam da khoi function tawna ba dum election tawna ba khonagani amana hujiki State Finance Commission ki kari gida koi huji ADC adum ma koi huji chairman ama thamma kanda caretaker wena adum function tawri adum caretaker gi makha da function tawri haitare hoi state ki finance ki phibam du yengaga paisa thadokpa thadokta badudi not only the State Finance Commission Hilera Committee ki ki TA and Hills ki janatana tai department khudimakta last equity 9-10 months the way they films the financial constraint around so in a give
nearly around 800 crores muki koi revenue deficit lak pa khot pa adu gi da khara thengtok thengin to bune adu ga dum matam chana kitang bimam phagalak pa ga lo adu ga loina na paisa dum ti dum thadok kani adu ga hojiki election gi si Helias committee gi so ya mbol shale na ta adu helo pa ga dum election through to no ai hona jale sa mathangda Sir, last something here, sir. Sir, masiki tentative masu pidragati sahi manga sangdu ira taruk sangdu ra haiba su khangti honari haiba simadi masi house tadi akhoi nungai jede sir maramdi sahi ahum ama hogre aduga se sahi ama dal warge bo hairasu simadi khara haibi ba phai sir adagi hojiki phare state akhoi gi finance commission gi du sinari hai taseng badi sir devolution of power local body singda mai mai gi akhoi gi bharat ki संविधान की अखोई कनोगीदा पार्ट 9 द पीरिबदुनी डिवोल्यूशन ऑफ पावर से लेत्रगदी स्टेट ना लोइना पाइसन बगुंबनी मसीदी अदुदी सी टिपेली अखोई वायलेशन ऑफ अखोई संविधान पीबा पार्ट 9 से अमनी सर अदुना मसीमदी सर सुया यानिंगदे सर मसी टेंटेटिव मतम अमस पीबीयो सर सर आई हाई ग्राउंड ने खले grassroots की democratic system अदु अदा कोई मत पर गवर्नमेंट पासन बजे तो लेते पंचायत की शु कमिटी से मगा वर्क टोर में अदगी कोई की म्युनिसिपैलिटी की शु कोई केयर टेकर तौर का तौई एडीसी की शु तौई लोइना कोई डिस्ट्रीब्यूट तौर का तौरी होय इलेक्शन तम साना तौबंग अम्बंग अम्दबदुदी so many issues से हुजी एडीसी की इलेक्शन हुजी even delimitation लोइरा शो हुजी की लाइव situations दा कमाई तो नहीं अदुगी atmosphere में शो लाख पर दरकार ले है जब example की वानी अदुना मायना कोई की democratic right government से न मत पलाइते मनना बस मकदुई खान पलाइते अदु purely हिल की था बक्सी हिल एयर्स कमिटी की मोई की autonomy मोई की delimitation करी कैसे मोई ना पूरा सिल के तो बोली ना मोई की outcome तो गाय बगी वानी मोई इधर लाख पका तो उसी की सिचुएशन से ना कितना कंडूसिव हो रहा पकांदा ही तो उन्हें पाइखन हमें तब जगह है ना मुकत हम जगह मथंगा स्टार क्वेश्चन नंबर 207 हंगबिगदबा ऑनरेबल मेंबर श्री टीएच लोकेश्वर सिंह पाखोम बिबिगदबा ऑनरेबल मिनिस्टर आरडीएनपीआर सर स्टार क्वेश्चन नंबर 207 Honorable Speaker, sir. 2023-24 March, 301.48 crores Hadorok Kibagi Manungda 100 crore state finance taki Hadorokre, Madu Marile Naba contractors in the payment pigre. Duga Ama Sagi Garang Aina is about 201.48 crores finance department ngasi thadok pirage na haire. Thank you. Chai supplement tang jige yam nong jang ngasi thadok bi ta bada sir masi aina hangire question je yamna important oiler ma ba kainu bu si paisa je thadok tabana maram oiduna base 3 gi 2024-25 की वर्क प्रोग्राम से टेंडर तब यादना कोई लंबी मैम हाइटर करो संवा चतुर मथक्ता क्वेश्चन द डायरेक्ट लाप लाचगे लेरबा अदुना मसी सीसी लागदी हरब टेंडर से सुनियोजन तब यागद्रा और नत्रगा सगी हौजिकी ओन फाइनेंस ओनबल लीडर हाउस ना 100% दंग सी सिंगो इदन थाबि दंग हाबि सिमतंग स्टूडेंट पीबी दई यामना आई सिदन दो संजरगे थैंक यू Honorable Speaker, sir, House the Sagi Finance Department is high big row and high sea. I did so the end of Lemon to any country. Duga, thank you. The PMJ's wise am concerned with Vina, Hangini do Itagache, Duga Luina, Garang Suway finance officers in Pauna, not only phase 3, remaining 2022, 2023, 24, 660 crores processed on Nabawari Sanazari. Thank you. मथंगदा स्टार क्वेश्चन नंबर 208 हंगबिगदबा ऑनरेबल मेंबर श्री कलाम श्याम पाखुम बिबिगदबा ऑनरेबल मिनिस्टर केब एंड पीडी
Honorable Speaker, sir, question 208. Honorable Speaker, sir, question number 208, answer no. Supplementary question amakatang dawjake. Akhoi question jilak ni mamangda. Bharat akhoi seng chak yen bagi thabak si state dana tana Bharat ki atopa state sing da chu public distribution system ana leading ida seng si mang ba khotpa tor podagi Bharat India government na 2013 da napsa na act olaga adi seng si yen ba horokpa aduga Manipur na 2016 dagi sigi act se salai ba hobuni matam du 2016 gi perot su seng mang bagi wathok si Honorable member yaraga di direct question do ina question na wa la jabani adu matam du lai de isu cabinet pd minister me adu da su lai ki de hoje yamna laibak thiri di aina hangjari bu question si 2023 gi April month ki napsa gi seng gi kota langdwal kendra gi pi gi balai bra na hangmani no haire aduga huji si so far aigi knowledge the agenda gi low information da the tha another mari maga including Mars to laga laiba ada lakchani bo question di sahim gi manung da napsa gi seng tha manga gi due leraga di akoi seng si amarum ta mangal lo harga wasa ga bot karak ki bani tha manga seng yen mangam dre ado honorable minister na hariba seng si Mars tha si loidore aduna karamba kanda hariba tha manga gi seng si pithopi gadagi haibado house de assure to bio. Honorable Speaker, sir, hojiki haibi kiba April thag se masi khoina matam da haibi tare khoina kano oina khoigi hojiki haiba DSO ama khoigi lei adugi makhada khoigi godam gi in charge am lei adu hojiki met kano si 2023 gi April thag se 1902 quintal simagi hojiki haiba langthawale sisigi oina pibam tokune adu khoi godam da shift tawre tawra matun da godam da gi amu issue tawbus deisa khoina issue tawgiba kano stage da mu mana mu issue tawgodabani tawba hojiki DSO gi kutang stage tawga ada siri K Navachandra storekeeper sina godam set number 2 dagi hojiki hariba cheng asi moida pi gi da posi piram da adagi khoina kai no pd na complaint la pa dagi 2023 gi May gi tang trai thoi da mark suspend tawraga khoi FIR ma khoi tawraga leije anoji hariba kano sina store gi pairi banu pasina masigi kano si cheng sing si smaina tawrambadagi khoina ma si mathakta inquiry tawba adagi ti hojujik leiriba situation da phaw kun boko basi tawbungam dabi matam khitang delay tawni soidana khoi nathawani SC hojiki hariba April thag so khoi soina pijagani ado hojiki tha manga se khoi gi record tadi thoina phangde do March na sidagi hobani na khoi gi date 15 daida bukimanung da khoi dum thado khodam ne do January ne February ne hojipul still pending lady masi kendra ama khatagi nate kendra punamaki oina leibani ado masi khoi gi problem khara manung da document problem khara leibadagi khoi department gi problem khara leibadagi masigi kano si khoi matam khitang delay tawne khoi yam thuna soidana khoi pithok chanana ba khoi tawjage masi honorable na su hena khangbiramani hana honorable na haiba department si paibiramani na problem sing si khoi yam thuna solve tawga khoi thuna public sing da khoi yohna ba khoi pijage na ai smaina thamjal Supplementary masai ki honorable minister na adi around April ne adu hojiki current March ne pending laibani na tha manga gi seng je
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯔꯆ 15 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯣꯏ ꯄꯤꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯎꯁꯇ? ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯅꯅꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯆ 15 ꯐꯥꯎꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯏꯁꯇꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 209 ꯍꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ R D N P R. Sir, start question 209. Honorable Speaker, sir. The term of the last elected Panchayat body is completed in the month of October 2022. The matter is in the process and that will be fixed after obtaining fresh schedule for the State Election Commission and after obtaining due approval from the competent authority. See the BDC due to present situation in the state. The financial position of the Panchayat bodies are being reviewed by the State Finance Commission, constituted from time to time by the department. The fourth State Finance Commission, which was constituted on 24/10/2019, submitted its report on 31/7/2021. The report was placed in the State Assembly on 3/3/2023 and it is now effective from 1/4/2023. As per the action taken on the report submitted, all local bodies are eligible to 10% of state-owned tax revenue, and of which Panchayat Raj Institute is eligible for 35.29% of funding under SFC. Sir, supplementary kara thamjage sir. Sir, hujiki aina hangjabada election tawdri maram si panchayat ki election tawdri maram si karigino haibada law and order situation jine khumi. Sara du rigadi law and order orgadi election loigiba mai tam loigiba se tha taruk mamang da May 3 ki mamang da tha taruk laikre. Aduda ta hodri bisina karigino sina supplementary ama thamjage sir. Adagi ai sum loi amani dang thamjage sir. Aduga masisu yamna aikoigi devolution of power sida yamna asuk yamna masaigi panchayat ki sidi maruina adi panchayat ki sidadi aikoi yamna aikoigi center ki State Finance Commission ki kari kaise hojik changdaba sida election tawdabsina yamna suhalle aduna election si nganna tahodabasi masi aikoi punamaki right si Panchayat ki body singi right singi matli basi kari gino si supplementary sim tan thamjage. Honorable Speaker, sir, Administrative Department sina koigi proposed for 6 general Panchayat election initiated since April 2022. Adi sigi tam no dingai dagi initiate tobo hogre. Accordingly, Yananba si putubi cabinet meeting si there was on 21/7/2022. Adu cabinet ki defer taugi. And secondly, amuka 2nd January 2023 da approved for conducting the 6th general panchayat election in first week of April 2023. The cabinet approved taugi. But State Election Commission na hide matamashida election pangtokpa ngamgiroi haibadagi ahum suba cabinet 16/3/2003 da approved tawba fresh schedule ama koigi State Election Commission dagi lauraba matungda State Election Commission na yam sincerely koigi final electoral roll publish tawre aduga koigi public notice of election issue May ki tang tra magalat tawi. So I said, honorable member thamjaningi di lewa ki yamna thoning daba thodo ama May ki tang ahum dagi thoki bana maram warganda tang tra magalat thoki notification se by the approval of honorable CM masi koi kanan togi cancel togi haja tarego. At present koi secretary to honorable CM na
ꯌꯨ ꯑꯃ ꯏꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯖꯔꯦ Sir, masi am concern oi aduna I supplementary se point ai khara chachage sir. Sir, masi yam na maru oi ba degi panchayat ki area sing sida su high court case tawba supreme court case tawba chu leire. Ando masi yam na maru oi se go to village ki su mission na mani. Aduna masi da hojik lai 2022 se. Sidagi aikoina municipality da ADC da di akoi gi moi gi ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯥꯞꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ MD NREGA ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ ꯃꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯋꯥꯔꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ 15 ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ PMAYG Question question lakcharege Sigi mayam jesa masi state finance commission degi tu chahi ama panchayat ta thadadre huge loss. Honorable leader of the house na speaker gi through the honorable speaker gi through the hangjeri chahi 2022 da masi gi in charge ro haptre high court leire supreme court leire aduna amada sinabra sinada amada sinada kaya yamna state ki su waraba tanja sida huge loss state finance commission paisa ji panchayat body sida changdre development tawdre sini Si kamai kon gede game. NRGS ki su whole India ki index ta yeng bada Manipur na sothare. Adegi state finance commission tu changhandre. Aduri panchayat body si kamai hingede ge how to survive the people of the panchayat area. Go to village ki mission na mani. Adu si sahi ama state finance commission state na khangbi rangoni hoji. Finance commission paisa je changdra bani na. Akhoi right of the people to natana finance su changdre paisa su leitre awaba tanjasi de paisa khar phangada su masi state finance commission di center na pirak paisa do madu parjana phangdre rural people ga singje loin me laga hat patare si angta answer PBU sa honorable speaker sir kuigi election schedule si lepaba matungda kuigi leiriba elected members singduna matam luarba matungda leithaba yadaba maramna kuigi kanona state cabinet na kuigi kanogi GP amadi ZP gi administrative committee aduga administrator khannaba lepaga hapki so sai honorable na habi chahi ma idu tha taruk ti maduna run tormi yes then case ama honorable high court la iba case to the sai kanogi kuigi elected members sing da ohen view haibani agi sagi committee in charge sing swai sida cabinet na mun khana rakanda kuigi high court koi appeal ama file tawjare appeal ama file tawjagi bo loina most probably kuigi ingonda PBF ka pauda sagi mamangi kanudu stay tawrani aduna athu matamda committee anoba semiba cabinet na ayaba pidaga semiba committee duna asi run tawlani thamjade Mathangda sir simtai sengtok cha hoye sir hujiki sir election tawdringai sigi marak sidai sida sir budi adi election tawbasu adagi administrator sembasu support am tawi hai tajai ada government sina mangiba paisa se masi athupada settle am tawraga in charge sapra administrator hapra haptadana ko na haibasu inda adagi government na tawbrasu tawda panchayat singi right mayam sing adagi mangiba paisa mayam si karmaina single laga pigadra akhoi panchayat body si administrator haprasu hapte ko ne haibrasu indabanina mangi paisa tu center na pira aroi adugi loss to kana PR to wi gide ge sar gi support to dei khangje aduga haidi basi mangi bal paisa sidi huji body leitamnina administrator oiro leitre ko na haibo oiro hanai do chatla loi ju chatrabnina mangi ba paisa leitrimnina paisa si chang aroi center go men thar aroi adu mangi paisa si kana pi bi gide ge honorable speaker sir paisa mangi boti kisu le amdo mande kanogi center dagi release to bolik 3
ha so पैसा दी लई पैसा सी बॉडी सेम तब इन्हें संगत रहे अब state finance tagi paisa khara lakado bagi thadok ko do khara dil lerem gani aduga paisa mang bagi mang bai na mang ba ler moi do mai ai clarify tawjari सर मांग बाहर बदी अखोई ने मिसयूज तो के हैबिन नते एडमिनिस्ट्रेटर नत्रगा हाने की चीज माजी पावर पी दबनी ने स्टेट लोकल बॉडी लेत्रमनी ना अदी फाइनेंस कमीशन ने चंग पैसा जी सेंटर न थारक त्रेब अदुदी फाइनेंस न खंगबी रमने अब अदु चंगक त्रेबनी ना सिगी जी आइना हाइजरी सी कोर्ट ना डायरेक्शन पीबदो तौरगदी अदुसु पैसा चंगकनी और एडमिनिस्ट्रेटर हापे अदुसु पैसा चंगकने अब और इलेक्शन तौरे अदुसु पैसा चंगकने अब अमत तौद्रमनी ना sagi confusion of khara leire ai tha taruk ama semaga puramdana run torme mate kama court case leina bagi mate kama court case leina bagi koi apan ba khara leire ai admit tawjage du sahi ama gi paisa mangan bai duri mangan di si aina sengdok sara ba yabi di basiri mangan bai di sarhoina hangba ya ba hangire to khungre question awani ne yamna makha ta na honorable speaker sir sinida hojiki subjudice su oiri ba khoisi 6 months among say honorable member minister na haigre fajana function to lerame ade moina appeal chala kanda ekhoi elected members in the happy hai madugi tawna badagi supreme court yomna supreme court ki hojik case high court hala high court ngasi nongni final ta gre rai thok do ngai re hojiki state finance commission ki paisa su thadok tri ba department la leire ba mangoi habini da तो बॉडी तो सेम ना कोर्ट तो इन्हें तो पाई यार वही नहीं ना पाई तो पाई गया ब्रो सब ना पाई रुके ब्रो कोर्ट से कोई नहीं तो कोर्ट की होनरी है भी नहीं कोर्ट की पोत खुद ना पाई रुके याद है भी नहीं मथंग दा स्टार क्वेश्चन नंबर 210 हंबी का दबा ऑनरेबल मेंबर श्री के रंजित सिंह पाखुम पीपी का दबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर स्टार क्वेश्चन नंबर 210 सर मसी पाखुम से हम सांगे हम सप्लीमेंटरी होना लाक्चरगे आई पाखुम फंगे अइना हंजरी बसु सर खोई हंदक इरांग सिदा खोई स्टेट सिक्योरिटी फोर्स ना होना गिबा दुगा इरांग सिलेक्शन नबो होना बदा कथोक खिबा लैगिद्रबा दुगा सो अपन गी मरमदा हंजबनी ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना थंबिरे सर अहन बदा सर हंदक इरांग सिबु लाक्शन नबो होना बदा थवाई था खरबा अदुगुम्बा स्टेट अमसुंग सेंट्रल फोर्स की मफमदा आई अगस्त हाउस सिगी थ्रुदा श्रद्धांजलि कचबगलोन इकाई खुमदा उचरी अदुबु सा लैखिद्रबा सिक्योरिटी सिंग अदुगा अशोक अपन नंग्रबा सिंग से मसी मतौ करम थौदोक्ता लैखिदबनो अदुगा सोखिबनो हाबिदो खंगनिंगबदगी आई क्वेश्चन सी मोशन से स्टार क्वेश्चन मूव तौजरीबनी सर आई सप्लीमेंटरी दे लाक्सगे सर पुलिस पर्सनल सिंग अदु हाटपा अमसुंग सोखनबद चेनब मियोय कया यामना फारबगे मखोई केस सिंग कना कना पाइरिबगे नंबर 2 दा सर सेंट्रल फोर्स की पर्सनल अहुम सीखिबदो नोमैना पालगा सिब्रा नत्रगा बोमना पालगा सिब्रा लैखिद्रबा अदुगुम्बा सेंट्रल फोर्सिंग अदुगी मफम द स्टेट गवर्नमेंट की साइट की करी करी मतेंग पांगबा लैखिबगे अहुम सुबदा सर अरोइबदा गो की पाउखुमदा आंसर सी सेंसिटिव अमसुंग पर्सनल ओइबना पाउखुम पिजद्रे हाइरिबसे खजितंग अइमोदा नुंगाइतबा हाइबताय एनीवे पाउखुम पिद्रबसु सर आई मरुदी सिदनी आइना खंजनिंगदरा हंगिसे मरमदि सर मैतई खुलक्ता नोंमै कापसिनबा हाइबताय चिंगदा पोस्टिंग ताब स्टेट सिक्योरिटी पुलिस न अखोई मैतई खुलक्ता नोंमै कापसली हाइबसे मसी चुमब्रा चुमदब्रा अदुगा अदुगुम्बा मियोइदुदा एस ग्रेसियर पीखिबा लैब्रा लैतब्रा Speaker sir कहीं नहीं सेंसिटिव हो है बसे कोई गोगी मुझे ऑनरेबल मेंबर ना हंगी रखो इस तरह तो बसे सीखी बसे तो कना कना नो कम तो उन्हें मुझे कदाई दा सिदाई दा नसाई यामना लापनी ना अदुगी मम्मिंग मथा ताक थोक पा होक थोक पा तो बसे कितंग मधुगी confidential maintain तो बुदुगी नहीं अदुगा उसी की
ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯔꯦꯠ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯇꯒꯤ ꯄꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯆꯪꯕꯗ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕꯗꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯪꯖꯈꯤꯕꯗꯨ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯡ 19 ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 2023ꯗ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯀꯔꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯟꯈꯣꯃꯥꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ SIꯅꯤ ꯁꯕ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯜꯂꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯟꯕꯗ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯟ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯟꯈꯣꯃꯥꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ SIꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯔꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯤꯟꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 10ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯇꯥꯡ 9 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2024 ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯅꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯕꯤꯁꯦꯟꯄꯨꯔꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯇꯝꯌꯥꯗ ꯂꯩꯖꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯊꯥꯡꯅ ꯃꯉꯛ ꯀꯛꯑꯒ ꯂꯦꯜꯂꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯅꯕ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯉꯥꯡꯗꯩꯅ ꯑꯍꯟꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯦꯕ सिगुम्बा मैतै हाननब होनबद यावरिबा अदुगुम्बा पुलिसदुदा क्रिमिनल केस पांडदना अदुगुम्बा मिदुदा एसग्रेसर लुपा लाख 10 पीरिबसे गवर्नमेंट सिना हारिबा इशू सिदा सौगतली हारोइदबगी मरम लैब्रा अयदा एरिया दु खंगनिया वांगांबा सिदा हाउस सिदा बा यामना कम्युनल टोन सि तौबिगनु ना ngana सोय हुजिगी पुलिस सिरिदो मैतै द कापे से कनाना विटनेस लेगे पुलिस तो ना मैतै द कापे से विटनेस लेबा क्रॉस फायर द सिबर करिनो कइनो हाइबदुगी पुलिस अम सिबगी अखोई लोफम तोपा गवर्नमेंट एम्प्लॉय दुगी तौबनी मागे अखोई मदु थिजन बसु तौरी सिबदुगी पीबनी अदो मैतै द माना नो मै कापे हाइबदि अखोई द मदुगी प्रूफ लेते हाइबनी अखोइना मैतै द नत्रगा दुदै द माना अतमना कापई हाइबदि यस पुलिस की असोम की वर्सन द मोय पुलिस की पेट्रोलिंग चटपद सिबनी हाइ अदुगी पोतु अखोई येंगदबा यादुना हेक्ता अखोई द गवर्नमेंट से अदुदा सौगलबनी अद सोम ऑनरेबल मेंबर से यामना कइनो द तारीख 3 द लोइना ngमनी सुनु इंगने तौरमनी पानी
peace committee semedagi sugunudu loikhriduni pot lubuni si sensitive am hoibuni khraga yengi yang si haibini ta haibini asomdagi SP gi report amagi report adi haiba potu law and order irang ama thoe na satpada khoi nang am satpada khangok do no moina pala sile na hare adugi report no official report no khoi sumbada abni haibini sir wari si kainom ta tore masi sir half an hour discussion go thok biong ta phajna thekla jagi amta ngana jagi ba aina thamjari se masigi sigi basi manipur praja pumbana adui media da fongi ba report khuding makta hairi base maitai rom da no mai kapra to bune ha base basi loina wa wa la oram ne adugi da makta ne ina question se pukachari se oji honorable leader na habi riba tang mari da sugunu da peace committee sembadagi loi grimni ha base madu hadok piyo kai ro bai haloi do na sar amta tabiyo ba tang mari da ina peace committee sembaga numit kun ga mari ni chupna sugunu da manipur gi loijing loya da maitai mayam kuki mayam hana ra bakanda security company mari da PBO ai gi lamji chawe ha bakanda sarkar sina pi gi bro numit kun mari ni manipur gi mafam khudung da mai hor kanda sugunu area da napat area kumbi area da protection torga tham gi nu pa do ai ne ba adom da buthok bira kano ba sarkar sida ina numit kun mari ni sida kayarak hanan company mari da PBO ha da PB gi bra ba honorable member question down na tawra sir khumai ba answer si gi reply ni pijari se aduna PBO to BU ai kasu kai de yamna kano gi kano gyan ta na ngang na sa sar house da aina hangjari ba se madu niyom chum no khumbi hekta communal oiga haijan biraga di yare sar ai swai da handok chara mathangda star question number 211 hangbigadaba honorable member Shri Surya Kumar Okram pakhom bibigadaba honorable minister education. Sir, start question number 211. Good morning, Mr. Speaker, sir. Answer to star question number 211. A, not yet implemented. B, does not arise. C, yes. C, Roman 1, enclosed as Annexure A. Roman 2, enclosed as Annexure B. Sir, supplementary, ani hum gatang thamjage sir. Akoi Manipur si violence yamna thogasu education system si akoi breakdown tawragadi akoi gi future se sir pungloi loigadribni sir aduna ai education sector si su akoi gi future gi hawgalagliba satra mayam sing si gi mari lainana yamna important lai hadna ai masi thangkachabani sir aduna ahan ba question da aina hangjabasi steps taken off to implement credit system framework for class 9 to 12 haiba sir aduda sir class 9 to 12 si huzik ahan bagi oina Ministry of Education Government of India na 8 February 2024 da credit system ji chatna halo frameworks all states da chatna halo credit system ji makha da leri si akoi maruina ahan bada akoi CBSE da skill based ka koi leri ba tambiri ba koi gi curriculum da punsan da ga toroga every student in the state student mayam sing transferable or kadoribne duna akoi government na education department sina phajana masigi step lokot hogdragadi akoi da yamna sothaba NEP national education policy ki makha da yamna sothaba ma laigani masigi step kari lokot libake have say not yet implemented hai sir masi step lokot laningi yam thuna masida yengsal haningi haiduna thamjari adu honorable minister gi wakhan idea kari lebiuge haiba madugi question duma ahanba ani subada NEP gi makha da akoi board exam si chhatra singda yamna burden oire haiduna board exam si muthatlani chhatra mapana tamiba manipur gi chhatra singi parents singda manipur la leiba mapa ma singda 10 gi board exam si muthathragadi akoi ming chanba yadoribra atop state ta chatpa yagara yaroidra haibagi nungnangba ma yamna chawna leiba masi akoi gi 2006 June 2023 da su Assam ki Honorable Chief Minister Hemant Biswasna metric exam se abolish chorani by 2025 haidana lauthokre koi state ki se does not arise in high sir masi Honorable Minister masi yamna henna koi government sina yamna henna masi kaino sangjana ningi karigino hay matamda NEP da hairisi koi SCRT ki class 8 to
pre-primary to class 8 ACRT gi academic curriculum, school teachers education, adagi 9-10 bhoki sidana akhoi masigi authority masigi syllabus mayam sing se it had not even moved an inch till date. Adu NEP fazana implement tawge hargadi masigi step sing se lokhotpam thoi government gi kari step lebibage haibunum taga sir masim tanga thambiu ahum suba supplementary da Prime Minister gi yamna achoba vision namgi makhada Prime Minister Modi gi haiba tare PM Sri na school mayam si sakhol hannaba NEP gi makhada akhoi PM Sri gi makhada akhoi block amamamda rupees 6 to 8 crore sing thada ba yabagi masida akhoi gi program ama PM Sri gi makhasida akhoi initiative ama local sir masida Manipur da akhoi huji hangbiba matamda next sir e gi makhada Manipur da akhoi huji ki oina sir 69 school khatang hai do block si akhoi almost 150 block kumbadi Manipur gi oin hai masi chumbra chumdabra 150 block si oiba matamda 69 khatang khangat pangami sina karigino aduga block amada 6 to 8 crore oiba sida government gi huji pokta sanction tawra ifse 39.19 crore khataneba ada sida first installment in a 9 crore kataneba asuk yamna state ki da kana gadoba aduga state ki paisa mayam su putho oi doba masigum sida akhoi gi department side gi government gi side gi masi midyeng kitang changchen ba wat pra haina thaja jai masi amtang honorable minister na explain to you haina masi thamjari sir thank you Honorable Speaker sir, ahan question, steps taken to implement credit system framework from class 9 to 12. See, National Credit Framework say under NEP 2020 da implement tawgadawani adubu masigi NEP implement tawrakpa matamda hoziki National Credit Framework say masi NCRT National Council of Educational Research and Training na syllabus, final syllabus, textbooks, assessment strategies for class 9 to 12 say masi same gadawa aduna maram oiraga hauzik NCRT na hariba syllabus textbook se publish tawdabana maram oiraga anywhere in India moigi implement tawsi haita it continuous process ni sir aduna anywhere in India masi chanaba haudri haibse ai thamjage house ta aduga masi head publish tawbaga masi chanaba koi Manipur da su implement tawgani han thamjage secondly sir class 9 and 10 sina Board of Secondary Education na implement tawgadawani adu class 11 and 12 na Council of Secondary Education na tawgadawani aduna aikhui su hujik tagi hona thabak se lokot chaba haujare maram ning asai honorable member na su haibi ba koi gi education jina koi gi foundation oigadawani na koi government under the leadership of our honorable chief minister education de amna kupna yengsan baga loina na aikoi sensitization and awareness programs on National Credit Framework is being taken up by COSEN at the moment. But implementation de haudri because NCRT has not published the final syllabus. Second point, sir, board exam ki matang da does not arise haibado. It is clearly written in the policy document of NEP 2020 that the board exams for grade 10 will be continued as mentioned under para 4.37 of chapter number 4 curriculum and pedagogy. Hairibasi sir, under the vision of our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Hairiba national education policies in a change in the entire education sector. Hairiba class 10 exams hai, masi abolish it over but change amala never. Masi karambada grading da. The marks will not be given. Once the it comes into force, hariba class 10 exams hai, grading system da without display of marks. For example, sir, A1 sina marks 91 dagina 100 wegane sir. Aduga A2 sina 81 to 90. So mind over marks sing say class 10 the P the tarwedi students the pressures handagane sir. Students the stress, exam stress, first exam say stress handana batorpani hanai thamjage aduga loina na learning will be enjoyable
adagi yamna akhoi gi Manipur da huzik problematic oiriba coaching system se masigi evils is ukra handharakna ba oigani haina I thamjage aduga loinana sir class 10 si honorable member for the information of the honorable member akhoi gi 2 stages to tawgana board exam se board exam di tawgani grading will be different aduga loinana first exam is main exam oraga second akhoi hana compartment ana torum se it will be turned to one of improvement exams. Say for example, student amana E grade phange hersi. Aduma improvement exam appear toraga adu tawiyani aduna. So the question of abolishing grade 10 exam does not arise. Board exam will continue. Adagi is nasagi C 69 PM3 schools sir. I want to lay before the August House that akwegi houzik 69 school khalai se based on certain criteria laid down by the Ministry of Education. Adu schools ingsina masana apply toraga maduda criteria say infrastructure, teaching, learning outcomes mayam se loina assess toraga moina khangkalakpane. Akoina pick and choose or select or thabnate number 1. Aduda akoi 264 schools akoi apply togi. Sida tawma tamda loinamak tawkan 264 moina shortlist tawra adugi manungdagi amuk akhoi Ministry of Education khangkalakpada 69 khangkale and all over India gi 1500 ni among the small states we are the maximum. And lastly sir, funds ngasai honorable member na habibudo funds you will be very happy to know and I want to announce in the August House that akhoi laiba funds under PM3, Masi among the small states, northeastern states, after Assam, are highest never. Say for example, Nagaland, they got only 4.34 crores. We got almost 40 crores, 39.19 crores. Aduna after Assam, highest funds, Aduna Masi credit goes to the entire education department team and I August House samjage. Thank you. Tagachir. Sir, itom sungaire Chatra Singh interest ne point amani katanga sir thamjage sir yam di sangdaragum I point supplementary ani katane sir honorable minister na thambikriba ngasai board lairaroi habise akhoi aida thambada soigiba oramba yai adubu lairaroi haijabanate board exam na toraga competitive exam ama Chatra Singh da yam hectic oi bhai tare board ki amuk tawni sahi ani leraga class 12 amuk tawni sir na ngasai thambikriba point to the sir I totally understand Adumaina Assamgi Chief Minister Hemant Biswas Thamiba 2 system of examination ani dudagi toraga aina aigi understanding the lejabada exam ani toraga exam ani dudagi highest la natraga average la adu makhallaga maduda adugi pressure to laitana baneba masigi systems hai karamba kanda karamba chahida adopt tobigada ge haibidugi question number sir another supplement sir aduga ai loisan jarage sir I am very thankful to the honorable minister Northeast Nagaland dagi hena lobi bangambasi yam phai sir adubu we have more than school chari muk thagat piragal lobu sida mathang dadi amuke hena yamna loba ngamnaba koi school mayam si hena improvement lainaba hona biu haiduna sir ai thamjage karigin hai matamda magi lobada kano tobuda methodology mayam do masi hana clear to bi horaga tawraga di amuke hena akhoi senthang lokthaba yagani haidna sir ai thamjage PM3 si 22 23 da hogibani sir adu 22 23 da howe haidna sir ai masi internet ta thengna jai adubu sigi laibasi 23 24 gini 22 23 gi di sanction tawhidabra haibadum aroi bada sir akhoi school colleges sing da sir hujik lairiba akhoi gi inmate sing haibata relief camp sing sigi makhada lairiba inmate sing sir yam wana laigre school su college su kasale college sing sigi future da su yamna akhoi angang satra mayam laik la su tambada su yamna sok boiba adagi imung family la selapani na makhoi gi phiju phijam pham adagi toilet ki kano gi kano to mayam sing se sir sir point amakatang sir si last masi school sing se government na karamba mafam da khara hena phaba mafam da inmate sing si karamba kanda laibiriba relief camp da laibiriba mayam sing se school college sing laibiriba mayam sing se karamba kanda sidagi hena aphaba environment amada puthokpagi plan laibibage haibdum tang sir thambina thank you Honorable Speaker sir ngasai gi ahanba board abolish to khotpa
Bosep Legadra Leroidra Havagi question later. It will continue. Class 10 exams Adum Jathagani, only marking system different Wagani, have say Honorable Speaker Sir, through the Thamjari, Aduga, Assam ki example yam quote tori se. Assam se last year we class 10 exam se abolish toraga, abolish to bunatieva. Grading system no ki NEP ki matungin na, NEP ki matungin na, tauki baneva. Aduna moigi class 12 sina actual first competitive exam ohen do akoi su tawna bai damakta cabinet ta thagatna akoi grading system class 10 se tawsi na hoji akoi ki department of education site ki thamjakre ha do honorable speaker through the thamjari. Secondly, asai ki PMC ki do entire northeastern states the Tripura loinamak mai magi school ki angamba thakta thagatna rakpani aduga Ministry of Education na akoi cannot oboni moigi approved tawrakpanaba aduna Tripura 26.24 crore phangi aikoina almost 40 crore phangmani aduga last Nagaland 4.34 crore phangi adugu Assam guma big states si school yambani na akoi all India gi oina akoi gi state ki magi numbering leibani na per block ta not more than 2 haiba criteria lei aduga loinana hariba funds se aikoi gi how much Masagi honorable member suggest to Piriba Matanga among hen alone of the Quihonazagi have the Tamzage. Thank you. Nasi the question of our logere. Agenda number 2, paper to be laid on table. Honorable Minister in charge of veterinary and animal husbandry. Usaba Loger Speaker, sir. Nana house da, leader of the house da. Tamjakiba, Quigi. Kangla Tongbi ki blocks da village Gram Panchayat Mari District Council da cannot togre aina thamjang hibdo badu sida leire Guwahati High Court ki Manipur High Court ki double bench Chief Justice ka Hana Justice hoiben ba hojingna Chief Justice Jammu Kashmir Koteshwar anigi trial gi adu moigi judgment order duni masi government na Imphal West ta leramba or natraga Kangpokpi ta leramba Gram Panchayat Mari se masi autonomous district council da khoina pithuamba natte masi judgment si details in nainaraga di keno tawne ai masi ade honorable speaker gi through the honorable speaker da sinajage masi judgment se ai ngarang house da thamjagi do madu simta keno tawjage tawna Mbaya the timing to a home the Kumarogi, Honorable Speaker. Carmito Napi Gibano, Imphal Valley the Labor, Imphal West Manung the Sanba Kunching, 2014 with the cabinet, Gida Kamina, decision law of pyramid, quarter Kamina state a week the way the state of sea later. I'm the logos. Imphal West area. I Makaja again. 2014 cabinet transfer. Handaki mi phamsi sar atopa department gi question hangjade maramdi hujik Manipur gi yauna laibak thiba thudok sida tai department gi ai kendra gi chawkhat thorang gi toba khotpa mayam ama hangning badi leibani du aina hangra roi issue si gi matang khakta da participate tawjage na yaujadabde adu ngasi si aina assembly chalam dai da ai gi kendra gi haibatai ahing kaya tumdana ngasi gi irang sibu Karaida Masamasu Sok upon Nangidagi Hadana Sorok Yang Bitak Haibatai, Maduda Hack, Irang Sehoropa Megitang Kunipan Kumapandagi, Awaba Mixen Kangdana, Honori Bagi Suknugi, Imai Belsingna, Pon Torok Paimunda Nangi Mayamamat over Taurogasu Wagailam Haidagina Suknugi Lambisa, Paning the Ikai Bamusu Yoresar, a house in the Nangbayava Sungangre. Imai bel sing aduna lan marak sida ahing tumdana hona bagal loinana masing matang di assembly pham bidina putho na sar angonda telephone da hairakba aduna ina sar gi through da zero wari khudong chab lojaraga ai question atai tai so hangdabnina honorable minister works ki attention amtang draw tawjage foreign telephone do orasu kari do orasu masigi wagailam khaitu sugnu gi lambi se sambira roidra
house da kya kan assurance pi re tongan bi scheme da khoi project report thare du tawre mars da du da ho da ba na mars ani sure sa dana ai zero wari khodong sa loroga ogai lam khai tu sugunu gi lambi se sembi ga dra sembi roi dra ha bodo oren telephone do so honorable minister da gi matang khangan bio na masi khodong sa lojabani sar na matam khra pi bi dum ka chari thank you. Agenda number 2, paper to be laid on the table. Honorable Minister in charge of veterinary and animal husbandry na paper lay to begin. Honorable Speaker, I beg to lay the inquiry report of the Departmental Committee constituted White Order number POL-101-3-2023 Veterinary and Animal Husbandry dated 14/3/2023 on the table of the House. Agenda number 3, calling attention. Number 3.1, Honorable Member Shri Joy Kishan Singh na raise to begin. Speaker, sir, Rule number 77, Rules and Procedure and Conduct of Business Makada in Sigi. Calling attention to Pukachabani, sir. Sir, education is the most powerful weapon which you can use to change the world right now. Nobel Prize Fangraba, Luna Bharat Nasu, Bharat Naskai Kunagraba, South Africa President Nelson Mandela, Yam Pazaba, from Mom High Visibility Pumbadum, Yam Pazo Maiko, Nelong Nisha. Luna Bharat Sakana Sutuan flagship program, Server Siksha Abiyan, Russian Mathematic Siksha Abiyan, Luna Sagi, any P2 ba. Scheme में पैकेट पीरी education for all लेना सर कोई की ministry की policy मखादा class 1 देके 8 पौड़ा तंबा government school सिंह school uniform midday meal देके मागी school books सिंह free the PU इन बाइना ले बे सर हंडक की मतंग सिद्धाई दा कोई प्रजा section खरा देके तोंगान वो community में हम देके February 2020 government school की session हो बगी notification पीक रगसु लाइरी issue तो दिए न कन्न गांगना रखवा आइजु मसीसी शुम्ब्रा ने verification तो के न होगे बा निथौकान में तांकुंतरुक से स्कूल खरे visit तो जब हाइतार तांकुंतरुक से स्कूल visit तो मुतम दा लाइरिक सी स्कूल खरा दना योर अम्बा खरा दना लाइरिक सी मसिंग छू दना मंगात्रुक योर मगरम ले रंबा A number of students in Chanam that would like Yamna Laidu Yam low and Leramba. Kamai to Jano and Masibo, number low the Brekan Sarquet, who's the book that he predicted. As on that 26th and Nico Electric and Hangis. A day the Sarina, the Koi Tamiban Gurukul School, Zangzele, Rukul Sungstainan, a calling in Sajak, that 27 at Havani, 26th and visits at Romatunda. Adaina. Lari issue to the Siga classroom get lack of interest in a side is a given sir. Gurukul school sir classroom Jedam Ledam the Vaita. Then there's already 15 July 2020 honorable CM Dina. Due letter me say, Nimitumuka Dina honorable CM na honorable education minister please process and Toroga classroom Chamta Latre na phone should be honorable CM na education minister Manakale, education minister su. Director dum Kudakter Nodi Yamna immediate action local honorable education minister Dina request to come the site to Salusi Ivan Hussein after 4 or 5 days. Yam so very ani Gurukul schools a Shimata second. Horrible state ladies. Last many days, last many years, Shamakta Haitar. Aduna I request to Tau Sien Torogan Tau Dumatune Amuk Plit Tawi. Plit Tauraganda, a education director, education minister with Pamine, Paminakan Harakandasu, a tower scene Harakasu told about Kona, a classroom moment program, Yaure and Athenizi, Gurkulgis. Class 1 day at Pole with the classroom of the Minicadoni. And Hana Quigi, honorable minister, Quigi, honorable MLA,
Shri Tamora Jena education paring aida lajing to school gi se program hapni in toramaga covid number mo ne sanction ka khibla dom do ni divert to biro panjadu ga kanosi gurukul si chaw no ta packet piu ni chi mi jam ne reply hu jibuk di laktri aduna sain tham janing se akoi gi tang trai thoi de angang sing school ka le larik tu yaw daga di kamaina like takani so I propose to jara me oza head master head mister chang na sing du da larik phanga kana ni session ho na phatra noi so chatra sing chum phamal la ka do no aduga noi na mang hi bo matam ni mangani tarung tari ni saying summer vacation der kakshan na gare kanom tong na raga to holur go larik yaw daga di kamai like tam bi do ne nai note am si siram bani mai kan mayam sing sira are secondly uniform city issue to re hai uniforms ne kamai to ge da 40% 50% di high 40% mukti amba chada arsidaida aina session to jening na koi supplier singduga head of institution hai tar headmaster headmistress sing siga type tongna ga na kumulor pi ga unnecessary chada o man pi uniform set pa hai bedi school di sati uniformity lehen chabeni chamana na lehen chabeni ba kharam na chadra bi mai mayung with dress set la la and uniform je 40% mu select tab sima amtang ging sen janing eduga ngasagi like piba je problem lai bino atu matam da pitu anding ba aduga tang kuntra pu dani ko contract mo ngarang nan development dai khangdre session hauram ni na kuntre tan notice sajabani aduna to guno hoji tongan ba scheme makha da su ai hanjan su yam toina dum phone tawje adegi kano da su honorable minister su tongan director da du classroom jing si leitragadi akoi lei manipur da hoji lei si government school sing sida chatra chatpasi kari gi talai no haibse masi yam kan su hainingai leitre aduna akoi su angam bathakta government school sing ge fund na bainai kendra dum help tawje aduna lairik si phangan ba each and every student sida karam kanda pbb yagadage aduga mo uniform chada sing sina kamai tawgadage aduga classroom gi matang se simgatang honorable sir na ndang pakum pbb on haijeri honorable sir na ibu matam khare pbb na honorable sir ko thagat ngasai gi textbooks ta hana lakchege ya maru oibani honorable member na raise tawbiri se tawdabu akhegi board of loinamak se board of secondary education na tawgadoba ado hozik leiriba free textbook se class 1 dagina 8 phause to government schools government aided schools adc schools and schools da supply tawgadoba matam chana yam cha thamjage as a part of the education department like last year so akoigi hairiba order for printing of papers say board of secondary education chairman de koi in writing koi lauzare facts pikhat pero aduna pikhalak pasi 6th October da printing papers say 2023 ki adugi order to piki last year so around the same time first week of October to p hairiba papers sing say yam yami like the lakhs the number nina more than 8 lakhs like number nina different subjects different classes aduna maram oraga ngasai gi hariba lyric sing se due to the current law and order situation surface transport the lairiba kanogumba khara road blocks khara leibanina sige hariba problems gi maram oraga chi se khoi manipur di or product thengba aduna maram oraga printing se khara delay oigre have say august south say thamjari aduna maram oraga hariba printing adigi printing ink changba printing plates changba hariba equipment me amse surface road transport lakpanina national highways da so many issues leibana maram orakha thengdagibana maram oraga hariba supply of textbooks sekra thengi haina board of secondary education gi chairman na kogi ai boina pikhlakhre aduna maram oraga housik in time akoi adum advice to say as a minister as a government ki commissioner na su matam chane yauna matausi haidana tawbudabu 12th
February session Larik Loinamakti Yobung Amdre, Kradi Oraga, Loinamakti Yobung Amdre has a fact ni, Adu I honorable member na high Chumi, Adu Loinamak Yohon Base, definitely by 15th March ta Yaudubi Yaroi, Haidana printing whether night, day, or Sukan Honaraga, Masita Udubiya day, Haidana because Larik Masai Habigibdu, Larik Yaudana come I like the Makagduno, Aduna Sigi responsibility su I fixed Togani, inquiry Amasu Togani, Tobudabu, factual position, the printing the papers in Matamsana, or printing plates, Matamsana, Yorotava, Aduna Marmoraga, Quigi Hariba, Larik Sings a Kratingre, Adu Yin Badiadum, Hore. Secondly, Akwigi Nasagi uniform Matangsi, Krachabacha, the Badiadum Yawi, last year the colored uniforms. Just like private schools, T-shirts, Pidana, national anthem, state songs, Saktana, different change in the education sector, Siporaknaba, under the leadership of Honorable Chief Minister, Honazari, Hadnai, Tamzage, Adubu, Kara, mismatch, Ramba, Chad, Kotabi, Aududi, extra order, Torgamoidu, Tonaba, Hangana, Honazage, and I Tamzage. Sigi Anisiga, a classroom, Anasu, the house to discuss the infrastructure, shortage of teachers, huge challenge, Manipur education sector. Kuina, classrooms, recent years, the PAB, Project Approval Board, Ministry of Education, the Yamna Pazana, Pashase, Tadra classrooms in Saganaba, Hausare, criteria Krale. Aina particular school ama aigi kendra da madu thuna semkat piyo haraga project approval board na approved toraktradi upai lete akoi state ki budget asu limited funds hai entire 1 crore khagni aduna entire 4000 schools ta distribute tawda krawna thoi aduna maram oraga akoi certain schools koi yarigai PAB approval da lawnam hona jai tawdabu hariba PAB se ai August house thamjaning badi Hantakti record allocation Lakani and Thazabalaire. Last year we got around 500 crores, Hantakti 600 crores, cross Torga, history, the maximum allocation of funds. Pangani, Adu Pangamatunda, high river schools sing our passing say, Semkan of Honazagani and Itamzade. Thank you. Thank you. Matanga Honorable Member Shri K. Megachandra Singana, let's begin. Thank you, Mr. Speaker, sir. Under Rule 77, calling attention nama draw tawjabani. Asigi aina pachari basi huyelan pauda thongba pauchi amaga masida reflect tawraga ai puthokjabani. Landabada yauba police suspend Taurubadagi, Chuchanpur, Mahabharat on Kre, Mazu Ahungi, Piral Singtakre, DC, ESP office, Beshon Takre Hai. Wahi caption Jishu, Yam effective way. Lena Saraina, Masigi, Hausi Lady of Highland Siga Mari Lena Ledana Dum, Matang Topasiam Lake, Punging Shiva, Adegi, Tohaning Diva Todokaya. Me gitang humdagi tholaiba mayam government su kan de dum honai adubu masi adum thoroi khalluba mayam su dum mathang tholakpasi thengnabada aikoi mayam changdana masi solution tawrabadi haidana dum khandana lei aduna masigi tang 35 da Simlal Pol of head constable Chuchanpur police sama adi kamna bada khona bada yawi hena viral amata bada suspend tawgre haire adu dagi di acta mayam si suspend tawdu dagi masi DC office ESP office tumna record mayam sing mai thagi ba khotki ba pausi leire aduna sir aikoi hojik leiriba chathariba tang megi tang hum tegi chathariba sida
live in the property, adagi government property, individual property, mayam singse ngak pangam tabigi awaba siloina dum leiri madu aikoi government da ngai natraga ngak ti habigi question su leite irang sina adum akoi chatharak base akoi thengnari adro sar masiga mari leina na kitang aina akoi mamang da su honorable akoi speaker da dum thamjabaduni masigi irang sigi mari leina na road map ama santi karmaina porokadagi haibasi akoi argument natabida yena naba tanja pibiu no khaktang akoi business yaudabidasuu khanaji haibadu dum haijaribaduni hujikchu pibinaba matam leiri pibiragadi yam phani aduna point da laksabada hujiki DC complex DC office ESP office ESP duna aikoi kari tau lei adagi DC gi leiba ngaiba mayam to hoi asopan madu defense taunaba casualty mayam ama thopa khopadi adum tai adusu adum negative ti nate positive ni but DC ki complex ma mai pura thado ki ba ESP ki office ta pura mai thado ki ba hai basi masi ai koi gi law and order gi lei ba sidai sida masi DC office complex ESP office complex adu gi mathak ta mai thado khra matung da office ta mi ta ka ba yara roi hai bin sing ba mayam ma thoklak pa ka su ka handre hai khabar da kari da hai ri se adu gi mathak ta tumna office kari kai record ngo loi na mai thado khraba matungda India gi national flag si masi singdhare aduga singdhabadu photo thagale aduna masi su achauba crime amadi oiba masi su adum aina mayam su loina khabada kai da thengnare aduna India gi ikai khumnariba ekhoi punamak na ikai khumnariba madugi marunda ekhoi punamak leiriba Manipur Kaktana Tana Bharat Barsa Sigi Loina Kosi Kai Kumnari Diagi Fregas they could salute Tauriba. Mayam se Masi Kari Kari Action Lokat Piri Masimasu Hangingi Prevention of Insult to the National Honor Act 1971 da Indiagi Piran Ikai Kumnadava Yadi Indiagi Piran Ikai Kumnagatavani Sumba Ikai Kumnadava Tabak Torpa Indiagi National Flag the Insult Torpase masi ngak thuk nanu ek su dum leijari adu masi kari kari tawire firan sing de kiba kangbu duna kari kari madugi case kari kari lokot pire kari kari inquiry tawiri asina singba irang si thoki basida sumnagi FIR lokot pa khokapa leirabra natragana masi aikoi gi khabai soida kai da irang khara thoki ba atai tai ifal gi jaga da thoki bedadi masi gi ta NIA CBI case register me am tawi masida di koi asugumba NIA gi natragana CBI gi kari kai gi masi inquiry tawgi panwa yaba leibra maramdi DC complex ama adagi SP office tumna mai thaba national firan singdharaga mayam mamangda utpa mai sina mai thaba na singwi thabak torokpasi achauwa aikoi achauwa crime am chatharak pasida state ama leiri sarkar ama leiri aikoi gi government asina masi kari tawdagi haibasi achauwa aikoi khananai na ba amadi tangai phadabasu lei sar loinana yamna maroina masiga mari leinena aina hangjaningi badi ngasigi sarkar asida su yawiriba adi aikoina amuk sangai sana leibak ta tarang 33 ta adi akoi gi honorable minister kai kumnajariba Govindas Jina aikoi press ama release taurai government gi asoba minister ni aduna maitai kuki hanabigi haurakpham Paulian lan haukip ni Govindas Paulian lan haukip Manipur khakti natana India gi yeknabani haina khabar sidasu masiga mari leinana Twitter da kaide phangena sana leibak sida daka largade pijarake adu haiba masida sida karamaina masigi kari kari action lokhat pire haiba adi honorable member akoigi house gi member so ba Paulian hakip sidai sida mahak na thon bani haidana khabar gi headline de kari de yarok pasisu action lokhat pirabra
aduna sar asum mathang mathang kitang amuk lepurga mathang mathang tholak pai law and order ki violence ki mayam sing se muk phagadra na muk khalaga hekta tholak pase masi ya chauba mai thadu ki ba khot bi ga mari le na sarkar na kari kai lakhot bi re haina aina hangjari ba wafam kharasi thambiu house ta thank you sir. Honorable Chief Minister in charge of Home na statement thambigani. Honorable Speaker, sir. Rules of procedure and conduct of business, Rule 77 ki makada, Honorable Member Kemagasan Ranapukado calling attention with Susan Purda Hokiba Tarik Tramanga February ki Madaida mob na among that home keeper DC office SP ki media am the court orga si matang da isa nei clarification thamjage maitai da landaba police suspend tawrubadagi Susanpur Mahabharat on khre machu hongi piran singse khre DC SP office beson ta khre sigi kupong ki makta dum mayam tension di lei heading se beson ta khre guys building di dum yung lei ma beson makita de pau de dum khabar se dum yaw le office sai ba thoguk tu yam noi te condemnable highly condemned we nungai te aduga sakri ba potu hoi chatpa yadabani na pau du di kano tarongani office ki DC office ki ka ani SDO phamba mane aduga SC phamba ne ka ani mai chai adubu timely intervent orga kalle kanmang among DC ki banglo DC ki magi banglo sini sa aduga SP office kashu thodokpa togde hujiksu dum function tawri SP du kidang secure area amada lerga additional SP ke tor kan jathok jasin AR ga sunang na kem to ki manung tor kan tawri DC office DC maki area du sokte hujiki SDO ka kano leba khara rumani tawi madugi mai yamna sokpu soktobaduna tongana mu thangraganda aina sokpu soktaba tawjarina khigi paukse jigi khupong sida hajarakuni mayam da pakathanba hekka tawhonba se sisu khabar budi chalamgani do ragasu kitang mayam da hena insight tawba pakathanba panicky amadi pidana ko adugi sum ai thamjabani san thogdok tu hojiki nipasi masi khigi kuki militant kangbu singsiga photo kapa video da karida magi ubudagi SP sina haiba posi police ama werga adugumba arms militant illegally irang raksida moiga pulli haidan magi tawhum thoko mathau tawjarubani madaida suspend tawre haidana hekta hauraga sai panbi ki ba honorable minister ke govindas na su hai haibudu madugi thogdok tu thoktingegi pung nipan ga minute nimfu subject to correction daida mana tweet ama tawramba tweet ama tawrapon sidaida tampaki lamdadi sumba tawraga su kaim tawde khoi sidadi tawi gaina tawkanda khara magi tweet tu leibani kai mai mathakto su khoi adugi tweet tu number mor kanda haiba khoi gi potu follow tawrpani haibi mo kai mai mathakto su khoi affair pandana madugi khoi thijan ma tongna honari sa adudagi moi mi si suspension ji hantu u haidana haurakpani magi tweet tu tawra matungda mathang tawar kan haurak kanda office da
DC office ta kai da attack tawbuna khotna tawbuni madaida police na DC office to control tawnaba kannaba honabada upai leitadana ahanbada lathi charge tawi warning pi adagi khoi mock bomb gumba kaptana tanthokna balakni maduda yaraktabudagi hojimakki de house ta madu thambadi nuaite adubu arms militant mai thabala iduda nongmai kapsalak pa yorok arms militant dagi security sunga nongmai kapsan ba yorok dagi koi security ma ITBD gi samra khulge ma sida cs ta pa se policy kaino wena sokpodi chalo bullet proof dai banina aduga pale aduga sidaida security personnel police taruk choe state police aduga AR ma aduga misam civilian nimpu go humdoi bullet injury atai atai leye aduga puna yankhai ni soise leigidabana ani ni sarmasi thogdoksi Sumi honorable member na concern orisi establishment sing the attack torpa mangan tahalak pa record ki kari ki mangan na bagi torpa aduga maruina international flag singdharaga madai da khong na kaina net pagi na tara singdharaga to bagi lakpa mayam si amna thamoi kaini ngai oiba adagi DC office mai tharak pa SP office ta mayam mob na wamsan ba khochan ba adagi DC ki banglo mai thaba khopa to busida akhoi da su government da su khoi yam nungai ta na khoi stern action tawbo ya ba security ki life aduga leiriba property kangadabani aduga yaningai mission prajari sokana ba restraint to haiba sigi makha da paikhat ki bani adu laibak thidna moi lakpa ani sigre moi kuntraga yani phugo humdoi civilian choe security personnel da police ki da taruk choe aduga yarama samai pholama choe asagi akoi madugi video recording kari kari loina ikoi sar yenge thigalle tawre AK-47 paiba arm militant madudai da ubagi pot lai hai report mayam se koi loina FIR da palakanda FIR Nepal research hoisa FIR Nipan research to busiki manungda ani madi busiki arms ki kari ki yawba aduga kai ki khara ai loina hairo ge saida ani madi koi CBI da interest of jagre honorable speaker sir aduga masada mi kun gumba koi identify tawi sigi irang stella aga mongopsida changaga DC office ta mai thana ba aduga SP da office ta attack tawna na ba honaramba aduga DC ki banglo mai thaba khotpa yauri bas mayam sigi khoi mi kun gumba huji phawgi manungda identify tawre aduga FIR case nipan laukhale aduga loina na khoi case ani amadi khoi CBI da transfer tawkhre maramdi madugi involvement of militant oiramba yabge khoi chingnaba khoi da madugi footage kari kari khara leibadagi adamai tawna sir khoi kanna government gi side tagi sugumba thabak se makha ta na thoktana ba haidane khoi yam kan honari loina na land record na singba kari khoi media da kari da haina gi budu record na singba kado budi am ta sokhiba adugumba land record kumba ate ate adugumba sokhiba chak khiba kidoba thoidongna leite adu mai house da mayam da ai sangtok sake hojik ti house amatang ga thamjage akhoi gi mai holang pok ke do busi am toin thokpo state oibanina handak na te ko amamang wari de gi dum tor program to masi to bunna akhoi hojik digitization record si honorable speaker sir akhoi phajana akhoi hojik any bomb tarasu nong tarasu ising chorasu mai cha su mangana bai madugi akhoi akan step amai khoi lokale hill area gi oigera valley area gi oigera whatever record puna mai khoi digitization to rokanda khoi safe place ta thambanga me
aduna husi moregi haigara kangpokpi haigara senapati gi haigara imphal west gi haigara bishnupur gi haigara chochanpur gi haigara whatever madugi posak mayam du ayamba 80% koi data digitization tawga thamba collect tobu ngamjare aduna record ngor mahong lang faktor ko su social kanogi moregi kari ki su ayamba husi secure place lay digitization su ayamba yawre tawdaba khara su koi samra felki adur police ki camp ta record loin lay ri adu pukhala khare somda madu copy tok selaga loina digitize to bodo yawna na ba haidna admai tawna sare koi yam kanna hona jari aduna honorable member ki concern oi biru doi appreciate tawi loina na hujik lay ba state se thoi ba thabak se ngarang na han ki so koi kanna khana rai duni sigi topic na ta ni khana ri ba ngana ri ba tawri ba mayam se anu hujik sima tham lay ri adum darkar lay basing puthok hangbiu nainabiu aduga ekhoi government ge side ge ekhoina tawjari ba ekhoina hona jari ba ekhoina khangjaba khar do koi through this August House members in the Hangbira Pudugi Matung in a public Manipur people's governments in a Karitorige, Assembly the labor members in the Karitorige, the Madu Kangan Badu Sumating Wagani, Ojixumatam lady, Nashishu, any the car later, the agenda Troka, the Horina, I think about them Pambia, Nainabuya. She topic Amma as in that Oroka Hapton Birga, Nainabuya, Hayang Lakadam and meet what is the as in that honorable speaker another. Kara yang biragan no mitu da khanna bada khangde kari da khangde madam khara dum bitok position ono sargi revisit da laibani kaisu kaide issue sida koi government karingma makhanna magi height da wada ba karingma makhala magi load ka da ba natra aduguma except security reason security ke koina loina haidok pa ya ba da khar natana atai di all everything yam transparently koi hona jari koso hona jagani hainai sa Upon creation, Doctor Guy, Salmatan Group with Hadassah. Thank you. Sang Hangaroi, Yam Pazana, a detailed high victory. Tanzama, honorable leader of the house na, Habita Kibido. Huziki, Equina, Masi, law and order cigar, violence cigar, loina related with Bedina. Equi Kasimak Haitare, Equi honorable member Marie opposition ladies. Sina hangba ngasigi agenda da yawudaba asi mayam se khoi agenda sida yawraktrieba aduna law and order ka leibina honorable leader of the house na su hangning ba sing kari kai adum hapa yai khoba hap si khana si hairi aduna khoi ngasigi private resolution da khoina tha ki bai ju amta yawraktaba hore matam du du ngangjage leibini adu yawraktaba si adu hujik shanti ga mari deinaba khoina hanasu honorable speaker through the Manipur ki Santi Silanganaba, House Chatharingaida, agenda te Yaudaba, they koi Santi Zikayamna, argument later with the discussion Tausi, with the Matam extent of Vibran with the PB Haima Dumakoi, Hajayaba. Aduna, Masagi, Equigi, member Marigi, question Ngasisha, Amatai Yauraktaba, I the private resolution sida. Aduna. Atopa Nubidam the PB Habra see absent Biga Habra, Adusu Yaragadi, leader of the house Nasu Yabalabinina, honorable speaker Namadu happy the Ampanicali. A quite my private resolution can order Lapakanda, quite hijack Torumbanebadu, leader of the house Nasu Yam Pazana Hirabin Namadu happy Bakarikai. Happy you are House Manung the speaker, the discussion tone the deco. Cadovas House Manung Chatari, speaker and the Tawito the discussion to we can. Fazana dum haina tanasi. Tanabado see agenda to the Yaudabudo. What a quite private Sulak with hijack. Whenever member knows you have to speak the happy lecture have another. Nasigi agenda sida, Equina Nasigi, the private Lusangi Tangat keeps Yaurak Deva. Aduna, Masagi Santiga, Adi, violence related with Benina, Yauruk Tabasi, Kramai Kanaga to Yahon Vivayabra, Hibatuzu, Masigi, violence Kamari. Adam Tanam in a way and his house room than in the vegan. Okay, thank you. Agenda number 4, Government Bill. Number 4(1), Roman number 1. Honorable Chief Minister in charge of Finance na the Manipur Names of Places Bill 2024, Bill number 4 of 2024, as she introduced Honorable House ki lip logigan. Speaker sir,
I beg to move for leave to introduce the Manipur Names of Place Bill 2024, Bill number 4 of 2024. House and Lip with the Abirabra. House and Abirabanina, Honorable Chief Minister in charge of Finance, na bill introduced to begin. Sir, I introduce the bill. Agenda number 4.1, Roman number 2, Honorable Chief Minister in charge of Finance, na the Manipur Goods and Service Tax 6 Amendment Bill 2024, Bill number 7 of 2024, as he introduced on the House can live begin. Mr. Speaker, I beg to move for leave to introduce the Manipur Goods and Service Tax 6 Amendment Bill 2024, Bill number 7 of 2024. House and Lip with the Abirabra. House and Abirabanina, Honorable Chief Minister in charge of Finance Bill introduced to begin. Sir, I introduce the bill. Agenda number 4.1, Roman number 3, Honorable Chief Minister in charge of Finance, na the Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management 5th Amendment Bill 2024, Bill number 8 of 2024, as he introduced to the House can live begin. Mr. Speaker, I beg to move to leave to introduce the Manipur Fiscal Responsibility and the Budget Management 5th Amendment Bill 2024, Bill number 8 of 2024. House and Lip with the Abirabra. House and Abirabanina, Honorable Chief Minister in charge of Finance Bill introduced to begin. Sir, I introduce the bill. Agenda number 4.2, Honorable Minister in charge of Education, the Manipur Prevention of Malpractices in the High School Living Certificate and Higher Secondary Examination Bill 2024, Bill number 5 of 2024, as he introduced on the House Kilip Lopigani. Sir, I beg to move for leave to introduce the Manipur Prevention of Malpractices in High School Leaving Certificate and Higher Secondary Examination Bill 2024, Bill number 5 of 2024. House and PB with the Abirabra. House and Abirabra, Honorable Minister in charge of Education, bill introduced to begin. Sir, I introduce the bill. Agenda number 4.3, Honorable Minister in charge of Mahut, the Manipur Municipalities 11 Amendment Bill 2024, Bill number 1 of 2024, as he introduced on the House can live begin. Honorable Sir, I beg to move for leave to introduce the Manipur Municipality 11 Amendment Bill 2024, Bill number 1 of 2024. House and PB with the Abirabra. House and Abirabanina, Honorable Minister in charge of Mahuna Bill introduced to begin. Sir, I introduce